Evet İbrahim, Ahmet hareketli haftalarından birini daha yaşıyor. Bir tarafta özgürlük mitinglerinin hazırlık çalışması var. Diğer tarafta da demokratik dil kurumlarının yine hafta sonu 2 gün sürecek olan Kürt Dil Konferansı başladı. Evet. Kürt Dil Konferansı'nda statüden eğitime kadar müzakere için yeni bir çerçeve şiarıyla düzenleniyor bu konferans. Konferansa Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Cahit Kırkkazak'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi konferansa katılım göstermiş durumda. Konferansın ana teması ne konuşulacak, 2 gün boyunca hangi konular tartışılacak, konferanstan çıkacak olan sonuç, kararlar, 27 Şubat 2025 yılında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla hayat bulan barış ve demokratik toplum sürecine nasıl etki edecek, nasıl katkı sunacak, bunları konuşacağız. Yanımda yayın konuğum var. Konferans Hazırlık Komitesi üyesi Mehmet Şahin yayın konuğum olacak. Fazla zaman kaybetmeden bu konuları, konferansın ana teması, hangi konular konuşulacak, kaç oturum gerçekleşecek, bunları kendisine sorup yanıt alacağız. Kendisine döneyim. Sayın Mehmet Şahin, hoş geldiniz yayınımıza. Önemli. Navxere davi herhebi. Bu konferans ek blokadardın bu kartinin Armanca ev konferans çiye ev ki jamjar tedaver nikaş kırın encam enci konferans eder kevin ev bandor ekçavalı ser pevajoy bike keremke. Bele bıkası semahaye amadekari ve konferans tekirin. Ev konferans pesudu penci delegeyan pekti. Ev delegeci hamu kadın Kürdistan'ı ve bajarın metropolün Türkiye beştarbuyine ki xurteye bu konferansı her vahat ve konferansı da de haft panel ben darxistin haft panel ایرو سه پانل سبجی 4 پانل حیای وارد بردوام بکه دوام پانلیستن مجی گرج سیاستمداران اکادمیسیانان روشنبیران پکته ده هفت پانل اندازی ده اف مجارا زمان به نقاش کردن وکی که تزانین 100 سال به دست بکردن کماری ور و زمان کردی تنهاتی حساباندن و به قدخیان به پیشافتن اندجوار روبرو مایه وکی که تزانین ده سالون نیوکیه پیواجوی چارەسەریە پسکریکا کورد هاتی دست بکردن آرمانجا ما بله پشتیوان پیواجوی چارەسەری ده زمان کردی ستاتویا وی چه به چوا به چارەسەری چوا ده جبو زمان کردی چه به Kürt jivarida çe duxazın hatta ana zamanı Kürdi statüya ve tünebiye tünehati hasbandın perverdeyi da tünebiye qadaxabiye hatta dem bedem axaftına ve qadaxabiye cezaliyatiye birin le pişti ve vajo müzakere de statüya zamanı Kürdi cevabı de ev qadaxa bqadın de zamanı Kürdi perverdeyi da cibigre anna de statüya zamanı Kürdi qada fermi da statüya ki we have yana de jivir şunda Kurtası dejivir şunda Kürt karibin ve ki Kürdeki bir zamanı ko bijin anna ve konferansı da van xalan yek bir yek nikaş dikin biraz Armanca ve konferansı divan müzakere yanda em çerçeve ya bavan nikaşın çerçeve ya çareseriye zamanı Kürdi ve proje pevajoya da der çareseriya zamanı Kürdi çava pekvere em Kürtçe dixwazin em vana xal bixal ve konferansı da nikaş dikin o em bawer dikin bi wî awayê em ê hêz bidin rêberê gelê Kürt deste rêberê gelê Kürt xurt bikin ku di wî warê da piskirêka Kürt dema ku di müzakereyan da hat rojevê û li ser nikaş hat kirin de ev konferans wî warê da bibe çavkaniya sodwetgirtina hemû hêlan. Baş e. Peyametinin davi çine bunu banklıki bakın ji bo van pirskereka li ser zmanê Kurd astengiyên yasayî li ser pêşiya zmanê Kurd çine بله زمان کردی براستی دما که ام دنیرن 1921 مکزاگون کمین دا اکوماری دا مختاریت کردات ناسین لیپشت پیمان لوزانه 1924 مکزاگون 1924 اندا او مختاریت کردا جمکزاگون تی درخستن و تنکرین انکار و امهای کرداش دست بید که به مکزاگون کرد ایده تنت حسباندن هم ولاتی
بوینا لترکیه تنی جبو ترکته ناسین هم ولاتی همو ترکین و خیلی ترکاجی جواک کدنی آنج زمان کدنی چند کدنی نای ناسین ام دخوازن ایده اف پیواجو یا 100 سالی اف بیرین 100 سالی ایده به داوی به اف بیرین 100 سالی به درمان کرن ام جبوی وان کنفرانس سال داردخن جبوی وان نقاشان دکن ام جی وک کردکی جواک کرد چوا همو جواک به زمان خود سربلندی دجین به زمان خود پرورده خود بینن و بناسنامه خود دقادا نافنت و ایداجی دگرن ام جی وک کردکی دخوازن به زمان خود بجین به زمان خود پرورده ببینن و دقادا نافنت و ایداجی استاتیا زمان ما استاتیا مجی هبه ام وک کردکی 100 ساله تنها هاتنا حسباندن زمان مجتناتی حسباندن ام ناخوازن جبر شون داجی ام تنبه حسباندن زمان ما تنبه حسباندن جبو ویجی ام وان نقاش دکن براسته کرد ایده 100 ساله وک 100 ساله بهری ناخوازن به ناسنامه به زمان به ستاتو بجین اف ایده اراده یک درک و هوله دوی کنفرانس داجی د نقاش داجی ام دبینن اراده یک خورته کرد ایده 100 سال که دنیجی ناخوازن وسا به ستاتو به ناسنامه به زمان بجی هبونا جواکان به زمان وان به ناسنا زمان وان پکانه حتی زمان کردی ستاتویا کی ویتونه به ستاتویا کردان تونه حتی زمان کردی نه قبول کردن هبونا کردان نه قبول کردن زمان و جواک به هبو دو گریداینه هر جواک یک به زمان خود تیناسین هر جواک یک به زمان خود چند خود تیناسین لسات ساله ام چند ما زمان متوناتی حسباندن ام جتوناتنا حسباندن ام دخوازن هبن به کورتاسی ام دخوازن ایده دوی کوماره دا امجی وکه کردکی هم ولاتی هبن نه وکه ترکی هم ولاتی کما کازاگونا ترکیه دا دوی هم ولاتی همو ترکن تنی جبو ترکان هم ولاتی هیا لی ام کردن و ام وکه کردکی دخوازن هم ولاتی وی دولت بن و ام وکه کردکی دخوازن شریکی وی دولت بن و به هفره بجی برشاین انا د روجه دا جمهوریت یا جنوب avakına cumhuriyeti ya demokratik nikaş kırın Türkiye به زمان کردی اوه چه به دموکراتیک جمهوریت دموکراتیک و راوکرم به سر وی نقاشه وچنه بگمان کمر ایرو براستیجی لترکیه دنی خاشن گرینگ هنه حتی وکه ترکیه چرخره کی دایه یا ده بریاره که دموکراتیک بوینه بده یا جی ده بر به اتوکراسی که حشک و گاو به گاو هره نه ترکیه دوی چرخره ده دوی جواکشی وی واره ده هشیار بن و بریاره خو بدن هکه ترکیه جواکین ترکیه حمود دخوازن پرگالا کمار دموکراتیک و اوبر دموکراتیک بوینه و بچه دوی همو رنگین Türkiye, civakên Türkiye dest bedene hevude. Divê azadîxwazê Kurd û azadîxwazê Türkên Rojavayê metropolên Tirkan, karkeran, azadîxwazên karkeran, karmendan, an jê azadîxwazên Çerkez, Rum, Arab, ekol Türkiye dijîn, vana hemû divê dengê xwe bikin yek ji bo demokratîk bûyînê. Heke vana dengê xwe bikin yek wê çaxê de pêşî karibin pêşî li pergalekî otokratik bûyînê bigirin. Heke dengê xwe nekin yek, de ji vir şûn de dibe ku her weke heta ana pergala komarê dibin navê piskirekê civakî da her tim hewl daye ku pergala xwe otokratik gav bi gav qayîm bike pêşva bibe. Niha jî xetereyeke dîsa wisa heye. Heke Kurd û Türk û civakê dinê hemû hêza xwe nekin yek ji bo pergaleke demokratik bûyînê dengê xwe nekin yek, dibe ku vê pêvajoyê jî gav bi gav ji bo vegerînin qayîmkirin û xurtkirina desthilatariya xwe otokratik. Yani bi kurtasî divê êşa gundiyê İzmir'e dema ku eşeki gündiye İzmir'e ya jî jinekî İzmir'e çêbû divê Kurd jî dengê xwe bilind bikin lê heman êş dema ku li Kurdistanê jî çêbû divê millet Tirkiye jî dengê xwe bilind bikin. Êşa civakan yek e divê dengê wan jî bibin yek. Heta niha vê komarê hêza xwe hêza xwe otokratik bûyînê desthilatariya xwe hişk ji perçebûyîna civakan girtiye divê ev perçebûyîn bê rakirin daxwaza azadiyê û demokratik bûyînê bibe yek.
زور سپاس برز محمد شاهین تبشتری و شانامه بوده در حق کنفرانس دا آگاهی دا ام زور سپاس. از زور سپاس کن و شان خوشواره. Evet İbrahim, Demokratik Dil Kurumları tarafından 2 gün sürecek olan dil konferansı devam ediyor. Konferans statüden eğitime kadar müzakere için yeni bir çerçeve şiarıyla gerçekleşiyor. Dil kurumları, dil aktivistleri, siyasetçiler konferansta Kürt diline statüyü ve müzakere çerçevesinde tartışacaklar. Biz de konferansı takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik söz sende.